ungumama. Yeah. Nxa kungubaba. Nxa ungubaba. Ubaba phela lokhu yakuvala kwakhona akusenziwe hlangana. Alright. Yeah, bavele yakula. So ulunyoka lolu umama nguye yabebuyile wazoluthatha kuwe. Hayi. Yabe ingathathi kimi. Indoda nxa isibuyile. Ngiyosilungisela. Siyokwenza khona njalo. Nxa yena lona umama segama yathola lapha kufanele. Uye ufuna ukufakela ubaba onyoka. Lapho siyakwenza futhi khonoko semunganjalo lokuyana kuyenzile kumama. Alright. Ofuna ulunyoka yena umbhadalisa malini? Ulunyoka yangokuthi ngoba inyoka kule free. Akulunyelwa amagcinga. Ngolunjani? Uyaba wena umuntu lana umfaka inhlanga. Yeah. Ezinjani? Inhlanga sibe uyaloza ngapha. Alright. Zona ziyani inhlanga sezizasebenza. Okay. Senxa ngakhamfazi. Undoda lwana uyalimala ngokudliwa ngamagcinga. Okay. And then always two. Yes, two. Loliyana lo lwenhlanzi. Lwenza njani olwenhlanzi? Lwenhlanzi ukuthi ungabanjwa. Uyaba ngumuntu ufanele ukuthi usemanzini kuphela. Angaphela amanzi sosiza. Alright. Olwesithathu? Lesithathu yena lo kuvala. Alright. Olwedwa. Lilubiza lithi kuyini lona lo lokuvala? Ngumajala. Majala. Yeah. And then olwenhlanzi lilubiza lithi kuyini ngestonga? Ngestonga lo yalalo sibese ukuthi ngenhlanzi. Okay. Olokuqala lo liyana oqala ukukhuluma. Yilo lokuvala phela. Olokucaba. Yeah, lokuqala. Olokucaba lo liyana ke. Okay. Olokuqala esikhulume ngalo yiluphi